man dia to diaper kan ron unboxing kha review ka ron nei lang ka ti kha hey review ka ron nei le do na khami aron thlen ni khan atang hang ka su a kan man tir hala a tha khop meya e maro chu zanlama te po ka man tira ma se tu na han kan no te hi tharuk ala tling lo dewa zana hanin voi khat kat voi ni ang ni chu ka khak chuanin khak mun chu angai ve dewa chuanin chunna ma po ka man tira nu chu tai mak ve dewa ngai suk reng anga ya furlai chuan a man chi lu tuk lo mai thei kan nga hle te ni lo chuanin ama hi a chha thawe ang renga aro har ka te machine a noi thei veka a spin thei boka machine a te apal lai ka ti fai ka noi me ya chuanin ka spin boka engma hei chat pha na om lova e fura chuanin aro har ve dewanga a boi thla ve dew mai theya ma se ati ro na nei that kha chuanin kha chu thu shan ani ta chuanin tlem chuanin diaper enge disposable diaper ai chuanin en uluk deuh chu angai a sira hianin alo liam thin hei alo lik ve thei ne chu shen rei tir chuanin naute an zun ngun dana zirin achang chuanin keini po ni khata te hianin pathum velte hak lai chang nei lai achang chuan voi li velte thak te nga ya an zun ngun dana zirte kha ani ve mi ta baka enge ama hi hu hi a hi tha em em a naute an len deuh chuanin tlem chuanin hu a dai rei lu tuk lo ti mei lang an zun tam mas dana zirin keini hi formula kan pek te lawa han zun nga deuh hleka thang na ngai deuh hleka naute zun nu nu te ne pa ngai tam phe chuanin a dai rei ve bel chan karinga sum kan sep nem to khop mei to na kan man china ringot po ti hanin aman zo aman bala pek hi ka su fai nga zela ka spina ka zar le nga zela nei tam lo chuanin kha nga ya nei tam deuh phei chuanin su nga zelo po a thei thawa keima eng lawa chuanin keima experience atang chuanin a tha ka ti chuan no te tan po enge a hri sel zo ka nga shen po anom jok ka ring kholuma po